खमजरी मेयंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु तरामना ओक्सरी हौजिक अहनबदा हौजिक फाबुगी मरुइबा पाउ पिजरी Parliamentary Secretary Taragani Choigi Matangda Manipur High Court Ladiba case asigi hearing tawduna asumba amadi khanglagani haina MP Susigi President and Hawkibna High Crane Amasung National Sports University da Housing Session Hawkraba course anigi pangthokam thokpa examination singba mapung fana pangthokani haina Nauna University asigi ahanba register oraba ke Radha Kumarna phongdokre Housing Power Sandong Pizari Parliamentary Secretary Tarani Choigi Matakta MLA or Surja Kumarna read petition file Tawduna Manipur High Court Ladiba case Asigi hearing Tawduna Asumba Amadi Kanglagani Haina MP Susigi President and Hawkibna High Cray Ngasi Saikot Kendrigi Manung Sanba Sagang Bazada Leba Ibudo Sanatong Apan Bigi Nona Saba Amai Bigi Sanglian Hangdupigi Taramaduda TN Hawkibna Makata na Haikibada BJP na Lusingba Sarkar Asina Oidaba Kaya Ngang Liba Asi Praza Miyamna Loina Kangi Masina Maram Oiduna Bharat ki Praja Singna Pamna Daba Horakle Lising Nitraga Maplingi Lok Sabha Mikal de BJP Asi Marai Taitaragani Haiki Lakata over 2019 ki parliamentary election city 2014 election matamda Prime Minister Modi ga President Amit Shah na promise after promise yam to mandana machin thiba mayam du India praya mayam project yam khire North East to all mainland India de yam khire North East the mainland India de nusit parap da khara khara thengal laga last ta ekhoi na BJP pamagumna North East ta makhoi pali adubo lasting di oiroi 2019 election city writing on the wall yengba matam dadi BJP ki matam se loisila National Sports University da Housing Session Hawkraba course anigi pangthokpam thokpa examination singma pung fana pangthokani haina Nauna University asigi ahanba register oraba ke Radha Kumarna phongdokre ngasi mahakpu All Manipur Veteran Football Association na Mapal Kangjibung da leba association asigi office da okpagi tharamda haikibani mana makata na haikibada National Sports University ek ki matang da parliament ek pass tawkidrabasu ordinance sama semlaga hodik chathariba course sing amadi thabak tharam sing chathanaba Torokpayai University gi Thabak Tharam Singh Paikalakpada Miyam na Mapung Fana Mateng Pangbiyo Haiki. We're in Haryana, and Manipuri is in the northeast. It should go to the northeast, that is Manipur, and Prime Minister and my decide to give a gi, policy ministry to give Pangmangam. I think this is the right decision. And the key, Commonwealth key can government accountants, sports person, Hangu Ibanine. Madugi Kaluragadi, Kanuta, Manipur government is all the way. Kanuta, most probably next week, Badamoi, Koropaya, Aduga Toraga, say, ordinance, Kaki, step, I'm still Lauraga, and Tuna, Chalina by what again? I should have presumed cooperation to review and I am because Hanna cannot talk. Ngasigi mahakpu okpagi tharamaduda All Manipur Veteran Football Association gi President O Raj Bihari Hanigi Presidency as the Bimol Amadi P Raghumani yauna Association gi thaupuba kiana saruk yaki Association gi makidigi nauna register oriklaba Radha Kumarta kudol pot piduna haraute amba phongdoki Sagol Mang the Sagani Taramba Imphal East District Hospital bo Kairao the Sanaba Manipur Sarkar na lokalak diba thawong asibo yaning daba phongdok tuna Kundrapam Kendrigi manung the sauna umkatna ba hengalakti Jadak asida Sagol Mang Development ki Secretary Sorokhaibum Inaupi Amadi Assistant Secretary Laisam Bikram Police nangarang nongyay matung pung anirom taba matamda mayumdegi fakre thawong adubu yaning daba phongdok tuna Sagol Mangi miyam na Imphal Cycle lambi thingjin kre Police na tiar gas kap tuna miyam adubu control tawna ba hona ki Kaisamchong Kendrigi MLA su Ediba Health Minister El Zantikumana Kendra Sigi Manungda Ediba Ningtozam Ombi Premila Devi Amadi Marangtam Binod Kumarda Yum Sanabalupalak Amamam Kusinakre Amadi Raisam Sauban Singh Amadi Marangtam Indrani Devida Wheelchair Amamam Pikre Sarkaga Tausil Tarangi Makad Tabak Asi Paikatpani Haina Minister El Zantikumana Fongdoki Government with the MLA Shinda the high Bediki or the Chief Minister Kumam Tanazaraga
lấy cái lá và càng sinh dùng mô tả để trong càng sinh đó nhưng xem mình nó bao nhiêu chắc là cái nó kia bây giờ em reasonable rồi mà jadi lấy cái gì nữa xem đi à đây đó xem đi tụng đó đừng giảm một con này đó recommend to group sinh đó सरकार ये तो स्कीम प्रोजेक्ट में रिजाव री मुख्य नियम से अब तो नता बता लेकिन नो बुया रे सी यम से है कि ये बता ये वो इन ये बता कि कान मनुंग ले बता कितना अपडेट तो बता कल ये ना खन जगह सिंदा को नंगम पे लोकल फंड की शाखा का लोग तो के रिम सा Sangeet Natak Academy, New Delhi, Ministry of Culture, Government of India, Amadi, Directorate of Art and Culture, Government of Manipur, Miyang Makada, Festival Top Moirang, Saigi, Thorum among us, Eldaliba, Export English School Pangchokre, Forward Artist Centers, and Campaign Sinduna, Pangchokiba Thorum Aduda, Manipur State Kala Academy, Hanege Secretary S. Bedesor Sharma, Oxford English School Gesiam and Lasam Zilla Mijay Amati Principal Ibo Tombi Angom Sana Singmana Atweba Mitung and Sing on a Yaki Thoram Aduga Mari Ledena Forward Artist Center Secretary R.K. Kogendro Napongoropada Moirang Sai Haiba Makalgi Culture Asi Haurokriba Mahiru Sing Namasigi Nungi Ebamasak Sing Kanganduna Lamdamasi the Culture Na Apunmiki Sakram Amadi Santi Purak Nabako Nabada Taudang Low Nabagitamak Nasigi Festival of Si Pangchopani High Maruana Koinanga Pesna Sinjari Moirang Saiji, Manipur lady Wangang Singida, Manipur culture and the Kangnawa, Kogi, Moida, hand by a 10 lady by Manipur contest the labor people since the labor community in the Magi culture, the Kangakan, Icona, peace and integrity of Pose, Masida important Oraga, Angang Singida, culture Kanga, the Madusoya Purakan have Tim do the Nakonanga, Pesna Usari performance. Tungja Festival Asigi Sarukam Oina Moirang Sagi performance Udki. Housing Paugi Marata na atin ma break ama laminasi. Kenapa? Kayak gini, kayak itu masih pun nak. Noi lebih deh gari, han makan tuang mengam terus ni. Pura lagi tuang ni kali ba, nama itu kayak tu. Senbun putuk kan lebih deh ngamdera. Senbun putuk tu lebih mengam terus. Impal pelas tu salo. Ayo han balai ngam terus na. Impal pelas tu ke loan ni loan. Impal finance na loan mungkin untuk gari loan loan ya. Tuang capai pijeri. Atau napa mungkin gari kuning mak loan biaya ni. Bapa, Greg John gidi tatatis college di. Mama cuma pampuning jam mana yo cuma ngaroi pista salah ni na. Aduh cuma takta superlink footing offer me amun piri sidi. Tas electric rang nusin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang nasin bayar. Hakchangi labor solak padagi producing attaba hakchak choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta nairba upaidi jolip syrup amasung jolip capsule bu chanmina sinabiyo. Break itungda makataba pau amu pizari. Saat kibatang taraga mapangi nimidang pung tara minitra mengalom sa pematamda more ward number 3 da kanghau dana horakpa maina bara salma yum yauna yum taret maina tumna sakrab imung manunggi mi sinangasi Manipur sarkar gi makedi gi pirakpa siang hawai amadi atai sana thakna ba problem kaya more ward number 3 da labor autonomous district council sandil gi chairman lokho sai zogi yum da khus nabagi tharam pang chokre
Tharam aduda Autonomous District Council Sandil ge Chairman Lokosai Jau Moregi ADC and Bankim Relief Committee Moregi Miyoi Singu Saruk Yaki Chairman Lokosai Jau na Fongdo Kibada More the Mai Sakpagi Tawdok Osi Makatana Toktanaba Mipum Kudimakta awareness Pibagi Tangai Fadaba Lady Sarkar Yamakedi Sukong Tangosi Lokat Pio Tokiba Tawdok Adugi Matang the Sarkarna ahead Mami Yang Sangbinaba Apil Tauki Kalna Sinduna especially disaster management Vice Chairman Sindiduna disaster management team Jora Emore ngasi Jora aga makoi 10 house amasung gari puchin la ngasi mafam sida 10 house si disaster management ki team na khallaga nghaktang makoi sida settle tawraga ikoi relief camp hangani smaina masi sarkar na masihenna mitjeng changbio haibasi hairam hygienic bane M2 Amadi MZO Gate JSC na 7 Pay Commission sana halu haina sangsiliba khongjang sogatuna ngasi Election Department Employees Association na sinduna lamphel leba department asigi complex ta wakami pham sathakre ngasigi wakami pham aduga mari lenena association gi secretary TS Rajesh na phongdo kibada Bharat ki tungan ba state singda 7 Pay gi kudong sab sing phangna khrabasu ngasi faba Manipur lenga ki makhada leiba employees singna phangdana lei bahibasi maram sade maram aduna JSC na Sankhilaba Khongjang Kudimakta Election Department Employees Association na Sagot Kani Haiki MGO na Khongjang kaya ama changchali sigi mateng pangpoi na khoi na su ngasi Election Department Employees Association na su 7 page PBU haina khoi ngasi thamjabani Chief Minister N. Biren ki Miyang Makhada Thanga Kendra ki MLA Robindro na Loktak Pat ki Phibam Yang Sinkre Manipur Sarkar na Loktak Pata akan bam yang sangduna Loktak Pat pu taruba pat ama ohenna bagi damak paikhalak leba thabak tharam singi manungsana mari leinaba official singyaw na Loktak Pat ki Phibam asi yang sinkibani Loktak Pata hana phumdi mathakta yum sajinduna leramba kaya lokthok kharba matungda hauzik Loktak Pat ki saktamda ahuma kaya lakliba amadi pat asibu hana leramba Phibam dagi na masak faza handuna paikalek liba thabak asina Manipur gusu asoba mai ama oigadori Bhopal sathariba Nepal Suba Hockey India Junior National Championship ta Manipur gi team saruk yana bangasi Imphal thadokre team asigi coach oina M Rinas Maitoi amadi manager na M Parmesona oiri Hausi loishilakpada maruba pau amuk hanau Parliamentary Secretary Talagani Toigi Matangda Manipur High Court Ladiba case Asigi hearing Tauduna Achumba Amadi Kanglagani Haina MP Susigi President DN Hawkip na High Crate Amasung National Sports University da Housing Session Thokraba course Anigi Pangtok from Chokpa Examination Singma Pungfana Pangtokani Haina Nauna University Asigi Ahanba Register Oraba K Radha Kumarna Fongdo Crate Haji Fabu di IHTB na pizaba pawmatang asida loizare miyang tabi di pamayang punamapuso amuk hanap kurumzari.